you no kware Bible say yem papa ye ete se ntamago fi we urade anim nti onipa bie ni wo ye papa Bible so bakumpo bia ye papa Yesu nkwa no ye papa nti se opese uye otinini a the only thing is say obe join Yesu abusua no odo obe ma Jesus odo o ma no automatically no obe dane otinini nti Paul say munhye Yesu say atare nti say uji Yesu dia na wa be hyew say atare anu na say so why your otinini anu no wow na Adam Samuel say me obi a me wo wiase na Matia da donko ewo Hebron ewo Facebook YouTube ni ade watwa me abahenkan feme na ye tenene ewo chimamu a na se me de me huma Yesu a me ha ne mama ne nyina etuo betwa preko pa me hu ha ne amane biem me wiase ana Kristo som no ubedi Yesu achi a oha da so twen ne ewom ne se uji Yesu dia ade bi wo mu a eye unique ye obribi o say o sorry no bra Yesu sorry fi ewufum no obeto esuafo say asomdwe enamri jamo enye wiase asomdwe na mo osoro asomdwe enti say nipa beji Yesu Kristo dia ye wo abibi adibia friend inner peace obo say okume mu no enije bia bem na asomdwe ade ehu kura ba unsuro amen eno ne asomdwe no so hwe beba oha beba hwe Paul awaji Yesu edi na obi aka say Paul ukọ Asia ukọ Italy na ukọ ye be yo say osemeko if say unsuro nyame ahye na ma nti say oji Yesu dia ade a obi a onim Yesu bebo dedehe no unsuro nti emma ukuma toyem na emma enidaso ni awie pa amen live on Ahinkai 93.3 FM Ghana's one best radio station in the east just over permanent their commanding officer ya GBBA de aboso a enye asem ketua kura Elder Frank Donko enye nyame ni paketwa ena nyame ednam ne so eye anwanwa dwuma wo wiase pai ogiema nipa cheche nipa se omumfa trene kwan so na dache besi omiye enra odi ankan kwa mebu a meni mabusu nyina kwa asore ewo Hebron prayer camp ye kwawu na enra eda nyame sama a wodi ma ye no ena mpese upone ho kakra enra wo kire sede Yesu Kristo ye born na senduem se ye din na do bo nipa bansem na wo ye illustration bi se nipa kura wonam ho na wonam kotia kasa so ana pentuwa bi wowa hwene yawa esi eyewofa na edi Yesu tali asendua so bu born nsem ne nan na doa na ba bia wo kan ya ema me bobrim se emra Yesu Kristo ka se eja mawie a otoye no yesi ya akwa ya bad yamfa pia onko won mfe na wo kan se etu mogya ne wedie sa owi a yawe no se nipa amfa ne ho ama Yesu a asotwe bi wo homa nipa you eno de direct asotwe kasipa asotwe ba kwedi kan se wiase masasi so obebre pa uwe chiri so obeko hell wo pe ojano ederu tutututututu hell wo real se enye real nka babu ambodin okay na nimdifo wa sua babu pa wo ka asem bi ema misuro si Yesu kasa no eyo mpese nipa ko hell nti hell asem no wanka ne bebrewo o kan kakra because eyade a enyanyade eyade ehu pa eyade a pese onipa bi akotom nti nimdifo bi se obo hell din ba ko 5 times per won kasem if you say a dangerous place nipa ko landia na say na hell no enya dia o dajem ba ko mienu enu anu no Bible say ese twere betwere wo se adene ya wa unwu wa so awon hye ja ese twere nti ba wi se sa ayo tetrema ese unwu nti Yesu no mpese nipa ko nti na ta ka heavy asempa na shi nkura ni akwa heavy if say ni penya wiase nyina no so pain and obenya nti me pamcho sa Yesu woi bre pa yenti sanya woka no odie uyusu wad bi Yesu no sente mu pria no metete ne pa ne se o me se o se obesore obi oboa nti o mpese o mu destroy no kra
osori enye nti e ma obre na ne nyina mene wo boni nti na ne me de won ho se osese de bonyeni eda ne fina kwa ho na obagini ya se boni a woye nyina on kai biom ana ma ye opportunity no na odi me kai wa asemi kakra o start kasa no se mbofra bi akokun akwala bi e wo kaso a obaka ya Friday na me preach no me ka moja hwegun asem sa manfo kunipa ye rituals me kan Friday eno ankwa won enokre oba peace fm na be kan o kan ya ka se asofo mu tunuro de ya asori wo mu nyai omo mu hwe mo jagu omo mu pesika ene omo makwan ma ya bosom sem e wo TV so e kanchi sika no omu nya na nya sa sotwe beba so manu ensi ade chi pepepe na ade we esi no entime no kasa free ha me so me sa ko som e peace fm aka ho me pato som ye na asem na me kan no ye real say abosom sem na manipa de wo ma wo mu ye fruma o wo de ba afore ma abosom wo kum nipa ma abosom wo kum nipa pesika me kan de no Friday on Saturday NSC nti say wo ma nsore wo ho a ebedubribi no wo na ye kunipa yo yakwala otre bia na bedu usu nti o se ye sore edu ba so ekodu unu bi so na o de ye den hwenye ya se mame na wo kunu na me hwe peace UTV na me rawo ye serious very serious nti o se ye kan no kreche ni pase ye nsakra ya adwen sikedro amfa hwe mrew uko twimoja uko kumodwan obi wasif kumnantwi obi mu koda dakam niema rough ba Yesu de oba ne nchen a ohia moja bia biom ne adano no oba ne nchen a oye ya oda no wada ya wira hosam nti yesre obi a wotie mene no sakra wadwene ne sempo na mokwan so na akwa ya bosom sam obi a kire wo se brabaji sika brabaji bosom brabaji bibia me pachaw me sraw bomodia na jai sambrefie na odubekobusio amen Elder Frank Donko of Hebron Prayer Camp and Amoten Nkano founder and leader and a way with free and kind ababesrewa with a boss again mine I just yajin gunya yaso de gaba yaso agmamitano yenyae o free apia kwato so Peace FM and I drew the so bebia yebeko yenim Elder wa kofa semaba kwanya nansen radio 4 TV newspapers crowd omo nsheda eni hufo na uba TV station digital TV stations ni free to air na obi gina TV so na o kanche o kira kwan ba so ebenya sika onyini se eno kan bi ena mrantie yi ekum nipa just like that say ya kira me kwan mefa so menya sika nti o se by hook or by crook no menya bi nti na wudie no e kon kan ana spiritually no o man na ye bibi enti na wudie na kaswa kwa de o kasa o de tunsani ni o type crime in kaswa stories about pop rubber on your mobile phone no oyembe so less than 1 week ni yakobo obi tuo 2 weeks ago Nigeria ni bi shene dem yakobo ni tuo 3 weeks ago obi tie ni mobile shop ano oye mobile money akonfa ko gane so aginisika abonto on nem ni nyina ya kaso akuru ya tu nyini se akonfo na dominate our media front no eno kan bi ene nsemone ne kwaso sa no no kre Bible say chere akwala kwan onfa so so nyina onfiri ho amen sa wodi nyame asem chere no o TV so na o hwe nyame asem a obo wan so obo Yesu din nti yam Pentecost for there ye Sunday school for yetete won ye di nyame asem etete won Church of Pentecost de bia ye Sunday school ye church nyame asem na akwala no be TV so a hono a serious matter ni obehunu na adeba kwa ehunu se odie eniwa we eno na my problem we di intro no mo if say Bible say or one catch if say dua no say efe pa na hwe na wo bisa o say me hwe no na ye maniwa fe e na do me kon wow it TV ade no de e very serious so be hwe TV so ade bi e good or be good e bad or be bad nti eniwa na ye hwe TV so say okonfo bi na no me na me nim da be ye 1 month ni me bie me ko obi nchan me bie TV no wọ́n sì broadless wọ́n sì broadless bibibi bra be ye na moja bi fa moja bra na bebia ye dunu no okotufo bebia ye dunu no
ɛyɛ so serious nti yɛpɛsrɛ sɛ mpanimfoɔ bɛtumi asɔre ɛyɛ ho biribi ɛyɛ saa nkwalaa no hwɛ na hyɛ ho adwene mu a woyi ɛnyɛ yɛ biom. Yeah, Ahenkai 93.3 FM. This is the way we cannot help to build Mother Ghana. Kwa betima faswa. Yabema omani muajo no omani di yeni se yenya kwenya o radio su TV su bedwam babia. Yabeka nsempa edi akire nchirima no. Ne ade ntete pa enso ejawom. Sanse yehwemu tan yebewu ejawom. Na yewu ejawom se yedi nipa kum eni moja hweguo ne yedi bejawom de a ena na da donko ne da flip ka no. Ama so na beba oba so ochina. Utifia ne de sika ba yebeyu ye mo ade na ye de akwa gisika yanhwe ya na ankonko baye amaye Adam me radio presenter me journalist unso de wo ye nyame nipa nyamesem na woka waba hey ya mansima ba enum duntem ekwan bi a wo pese wo ka nyamesem kakra bi wo radio so ma amansanti because so the radio presenter ba radio so amana nkasa wa ha no sa na adu nyame nipa ka nyamesem so pie no amana nka ne nyamesem ono so wa de wa ha no tisima enum eduntem dia wo pese wo ka ade kira mansan fa nyamesem ho no ekwan da ho. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Yeda nyame ase papa odi ahinkan kwame ebo abozigema. Oni mama Helena. Helena. Obadu oku. Omira mbeka chiro. U waye nwai. Dabida. Ofam me say you know. Omira mbeka chiro. Nukro Bible say bra wo bo abri no mo fam mo kabo mo ti anu ano no. Amen. Ya be shira mo. Ye chia ahemfo mpanimfo a wetie yei ena asofo mpanimfo na asofo ene nyame nkrofo ena omani nyina isi region fo nyina ye chiamo amen na nyame asem a mepesa meka ne se Bible say nia obeji Yesu Kristo edi no onyira obenya dankwa. That's right. John chapter 3 verse 16. John 3:16. Quotation yam de pa sentia me de say o say se obiji Yesu Kristo dia obenya senia onyankopon odo wiase sa odo no na no meka ye kan Exodus 29:33 no 34 no o say na nka de bia everyday ye bo afore Emma nyankopon anapa ogwan enwumre ogwan wenya afe everyday 2 times na nyame hwe ya say ye bebo sa for na for how long ye be just kai enti odo yen say o tua ye ka na preko pe we e fulani kura unwane besa o da tue besa sa nyame asam me dwunu pa say anapa bo afore enwumre bo afore ogwan na wa everyday Uba bebo oyire baba obebo sa na semo ye abozike say fa say ono ma na oyire mu ye 6 a e ofie wa every day unman 12 na go first kan wona ka nya iti odi Yesu bai ebebo sa for prakope e no se sa na for bo se wo bewu age enkwan obi biara sa wad na mede no wanka se nipa nyina wo be ye wadwene na obesi wadwene pi na wo why decide say why you wadwene say mini Yesu be ko magine di no wo beje wonkwa amen enti nia wan gine di no verse John 3:16 verse 17 no o see nia wan gi Yesu endi no ye bunu for da na afobuo no adofo no eyi hu papa enti odo na Yesu eyi ne di a kire ye no amen nia ye wo nyina ne say ye begine di na Bible say kuma wo hoi odi mpesa mekasa kakra afa kuma ho kasa kuma ade a no wo yehu pa Jeremiah chapter 17 verse 9 o say akuma oyo dadafo akuma dadafo odo ka Jeremiah 17 verse 9 akuma yo dadafo akuma betumi dadawo say kokunipa na ko jiske dro akuma no o ne ketekete sa no e control the whole body enti bibia okuma besom odi hu aba odi se ni obi a wa pem ma pen no hu aba bi ana mpa aba bi utumi hu aba bi na okuma age wo hyew o doga no hwe hips na se ne shake na okuma ma age wo hyew no okuma tu na ache no na uta no upega no meka se kwa ne mende wa ko chigel we do ko che hotel okuma na ye osa wow
Oja. Akoma no nti akoma no your dada for pa. Se Bible ka se bibi your dada for any akoma. Akoma ba ka kire o se Yesu o no hu ni fa so wewu se mfa ye ho. Akoma betimi adada o na eya nsema yete na ewura akoma mu no ene pra ye. Obi wa o tie mi sesia no wedwa na akoma ne buafu. Obi wa sesia ne buafu. Ne bufu a obeye niam pasosa obewie ne wanu no ho akoma no control nipa chambi bia wo wiase nti Bible e caution yen e wo yakoma ho se wo pese wakoma nya de pa fa Yesu o fa Yesu no a ono obesiesi wakoma nti o ka kire Ezekiel se mo meyi ebo akoma no na me de honam akoma ahye ho eno do de tie nyame asem obi a go tie me ma wakoma nada o se akoma yo dada fo hwe akoma tumi ka kire o se apio wo ho kofa na no ayehwe na wanom na wabrosa na wakoma ni agye na odada ko wuom osaw akoma ye deadly too much nimpa ya mani huru nyina fi akoma nti akoma ye odada fo na akoma ade bi wo no oya hantan dwe obi oni kapre ba wo hwe ne dwe hantan obi suro enti o kai nyame asema no odidi asofo atem asawo mumfa free aso opa make us a branch pa o hwe tinwi a wakoye nka odie misi su ogana hai minim se akonfo na ye mpesempese ena minim se abodanfo na ye mpesempese ena mrantefo mrantefo asi mpesempese na se no ye mpesempese tetan obodamba to nim okata oyi say dabi me a guy na ne trousers da ne to adofo no menu abema siesie uti so oye nipa o nti o pa ne ye ye na otwe ye fi utan na ada na osuma yesa efi na fofo akoma ne dada o say obi wa nisiko benya nyina bema ode be ye mpesempese na wa patare bi ahye na wa ye rasta bi ona pempem na obodamba kakrakra na obodan na wasati num wi na onum nsa mbo se o seba nka o kita good future if se wa pu Yesu nti Jeremiah se nyame asem na wa pu wonyansa wo he nti opu nyame asem onim nyansa but ukuma kacha so ye guy akuma o dadafo ukuma kacho so onim brand fro nam onim fufu nam na odi ma steady ade bi wa pu Yesu ho so bi enim Yesu na wo pese wo kofa Yesu a ompre da oni adafo bi nam na onum pese ofa Yesu na wo pese wo kofa Yesu ompre da onim sentiri onim se wo kofa Yesu obeyi eja no enti wo obetwu abafom na oni wo nyina apema oni wo nyina anom nsa oni wo nyina asayabom onu wi na banum wi na masayabom enene enti bo se mrantifo bi o kanya me sema okofa Yesu se manko da sofo next time ni akọ na akọbo na odi ohwa wa wonum nsa wonum wi wonum sa na ma frofrof no onche usika da obecha wade obecha wi obecha nsa banum gallon ba ko beta achew be so be mo usika oya ensa be yi a chan no enti obi a wase no wonene nama ompese okoso da na mo me kawade bi esro maame esro papa efifi afim ebi anyame bo wo brempon na nanfofo na wode ho akọbọ won no omo twufom nko Yesu nchen ana wo so watia na wapo Yesu nti adeba ko hani papa akoma no nanfofo etbi mani papa Yesu na ade ya werho no se nka ne papa ewo mu a ushia Yesu abama na pie no na adanfo bi aseni nyina nti Bible say ni obeji Yesu Kristo di no obenya dan kwa enye hallelujah amen nti dem sramo bra mekasa wo ahinka for the first time so bi wo ho na wapo Yesu obi onim Yesu onam abosom so onom sa on sakra na dwere ombra Yesu nchen na Yesu bagina wa tu amen fa dam na ku ba ku tu mame heba na message bi every ofada abaha hey the power of radio ode me basa me kansa message no
or say, my name is Solomon Paradise. Kindly tell him we are watching him live from his hometown, Ofada Bodriase. We are proud of having him in our community. I am Solomon from Ofada. Or say, Kacha da don ko say, ye hwe no no anu krom e Ofada through Facebook. Ye from Solomon na ye eya nwa ho a say ofri ye mpotem. Hallelujah. Amen. The Power of Radio. Missy Ada Donko da Rashi na Facebook Live. Once Ada Fang Donko. Enya se bi odi anka tena gwenanum. To me there as we speak in Ghana. Mimi Gideon there. He is the anointed man of God for this nation. Kwa me de me ho ba no wase sami wonwoma beb. Ada Donko ntu fu se godin kwasem. We are wine, Obeka Swadim praise Jamape, Jansare, Jangwazem, Obeka you pray. When they just say Yami and our friend war. What's what the Anquari will be while you reach? Obeka you pray and found it or no coba. Obeka you. Minking can Facebook a crack. Achinkwana na maba so da na maba me maba no unza empan Bible kura say abo okode atuda bi ode hu kosie kakra na watutu ne hu nwin dada ne nyina agu na fo Friday aba na fofo ne ba no wa se wo tu afa wiem a non stop ultimate stop ne ba bia enti aboze ge mai me ba so nyame nkwa na mbai me ne me yire ni gangalies eda don kwa na gaze dia ni mu oja fire Holiday Bash. We are watching you live from Turkey, Istanbul. Samida Quiz Manemodi. I'm really happy this afternoon. This man is more than fire. God bless you all for this special program. You're from Samida Quiz, Turkey. Now the me can say we are maniaje. Na saba pa na betra ni de. Wonwa wachi oja ti studio ni no anhwo. Adam te wisdom. Osi abozigi ya show ko forudia live oni adadon ko mu biegu mu ampem adoya danso osi da bozigi man is on radio. The encounter with the powerful man of God. We hope to be blessed. End of show. Me din the saying ampem adoya danso abozigi. New face, also welcome the original killer Abobonia, the Abozigi man. Keep up doing your good work. Mesdames, also hello, Minia, may your life, our Parma, Italy. Me did the Quadro and Cancer Senior, all the way in Parma. This is radio for you. A shaky airwaves this is here. Okay, mami mie telephone lines no na oma sabin preduasa omuntimi enko Facebook live no so omuntimi enhwe de eko omfre na nyamesama edadon ko ne yabeche de omwo no wonka Andrew Chey osi odi good afternoon opoku buate osi watching you live from where Afari Community Hospital and also wonka God bless you CEO me da ase papa hwe line ma me mo telephone line no. But said your community na si ajiwe do na tumu no la nanka sa blinke na so man ka so ma start free. Hello one of live so me moa me by France na ga sa free abata family sanante ma me ka sa free mi tia wabu bangalo achima wabu bangalo adote ho ana mbata adote online mo oyade eda don ko ni abeche nyamesem ni nyane sese wa mfa Yesu a pressure da ho twen na yan so yakoma mu ye na koma na gigi nipa de kobonim e de na wo ka fa ho awie na me kan say ye papa da don ko oja fire hey na wo ko Hebron da ni Hebron membership papa e da Philip ni e da ofori mu nyina e da Philip na ti awata na numu no Hebron na du abo no kana shefa ni ni aba no why Kwai. Oh, okay. Kwai ni nuya yo. Okay. Do wa paso. Yo. Yeah. Okay. Yeah, that's it. Miracle no. Pam. When you operation ja paso ni yem, abebom pa na owo Hebron. Wow. Mama, una wa na unua na okwaya Can obi ante mi ko yes
CS ni operation me ko operation ha na me wo ntafo nyame adom e wo nyankopon ma me wo ntafo na me ko we na chi no afle e ho am ye fun ne de me ko e ho am ye fun ne de me ko na emergency nyama me dai ko ni ade na fence me ko pom e jira ko e ho na ye se ba ko trust scan ayo ko trust scan na ko apaso di yam 9 months e ko trust scan na ti la paso na da me yam ti apaso na da me yam mo ye se sa da mo be ko ma san ko mi surgery fufro no mo ya paso no e na me se o mo so mo ma mi ni bi e je doctor na ka ma mi ni bi ba me so da na da o for ni da don ko ka che me se mi num koko e ti me sorry na me num koko no e ti doctor na ba o be to me na wo fu na say na obi a doctor so ko ye na person dey asom say na me ni di no na me me nyan kupon aba yi na ko di asom say me ni di e ti me di no e ti na doctor no ko ya ni bufu yo ko na oba no say dey ti be so mo ko theater because ni unpu ni ho ahun because a person dey ni pa 9 months dey do mo dem e tam ye so mo dem tu hwi ni so no dey say me tim na doctor kan say dey na me kire no me ti o ti jada o kire dey na o kire no after me boss on me ya tumi apaso na foro eda hoyi enta for comment mi anwo mo so apaso me wo apaso enta for ko mi person ya yo yes wo nyankopon da wo ma amen because ma ke wo nyankopon da wo ma amen o ma me wo yi na nam ka me ni da so kwa san ka betimi afa ya fon so enja ka nya me say si ame nana wa ko Hebron akobo mpae de ato awurade ani mi say o ma nwa apaso na na asesen Hebron dia me ko ho no be 9 years ni me ko ho no me ba na da o kire Beatrice madam Beatrice o kire omunimo no omuno de me ko Hebron nti ma ko ho tata me ko na fe na eda banjuro se o si sa asodan kitwa ya na ko wa che wo ko ja ye nyina uye mi senior Israel ho enta bodan na Israel ho enta bodan na omu cheni tabi omo ma juma kan omo ni ade no eni ayare fo ne ho no moda na uvri achima abu krom ha na obe ha dan mimi fo dan kwanta akimo dan kwanta okay ifa akimo dan kwanta na me ko ta chama na wari ntina chama be tan abu eda don ko ba obe wa ma ha kwa onyame amadanse ekese apagya wo radio yi so na eda we kwa de no kwa de kitu abi enyema nyankopon de eda ye no hwe na eda no so ade ba kwa me pen ho asem se na me ka che nuan mo ste asa obi ka che so kompai bobi ni bompa bebi akọ no bia no bo ho paye na busa se so fi nyame ana because Bible say eda don ko ni tim bi o de ka say Yohane hu me di kan 1890 mba ko de ko no say yen so hu nyanhwe ne fa yen hwe se fi nyame ana si atwa before adults last rabbi no na yedi ye anything no say me market to mamu suro isi na otimu mu no oto fi ni o wi ase enti no me ya omo bom rinda ma asa omo ka omo be ko mo kana me nko enti me bon ho paye no enne na me ka sa hinta se me so da na da don ko o butu ese efie so owo depo bi so ena boso otogu ni so enti bi be mo ya me ka tem mo se pa bora fra me ko me ba se a twa a wo so kwa fra obeko na ese a me ko ba me se evangelist ahona me ko nya me pa bo mo na me so bi me so bi kanya me asem enti na se adom wo so na se wo pese ohun se ba bia wo kọ no ye papa na be boa mo wadom na pie enti wo ko Hebron na wadom ni pie enti se am ye mi pichi na nyame so no mama me dro video da yem wow video me nyane da yem na enti aka nyame ni se da don kọ no wa udi na ti na so wo hwe na usia no because wo hwe Kristo sia no enti wo hwe ni sia no because papa na onya hantan onya homa so papa na afen so no papa no say de kum ni say ta wo ko na o kan so kura na so wo kan no o di bi agro eto o di agro ba nya ko poma hu a wo bu say papa na so no o ka so magufo so eti nya ko pon sia no na ho blast ye na obi aso odi na ti bia no hu papa no wa sesa se Kristo nto di Kristo tinti sia no se se betinya ase Kristo ene ne yire ma Sarah o mu nyina di mobile so happy Easter. Yes, I'll be one my. Amen. Now we didn't be a mo. But your family sister Nancy anymore, Mrs. Crunchy. Sister Nancy anymore, AK Mrs. Crunchy. Mame, and
ya wama yenso adanse abaya no na ama bibia asipise edadonko na yede ni free nkran abobo mpaye ewo fidie su no oyo nyame ni pa onyame nankasa ede ye ono na dwuma na wo ye nsenkyerene nyame nhira wate amen bye aje Ahenkan FM de me say more telephone line no and so nipa fra na frɛ this is the doing of the living God awurade na aye me say me makuma mamu yihimo bia mpopo Kristo na ne yanam ye begina ba bia fata ye we kwade ahwase afani ye betu so okode no tididin amin samso ofrafo we hello me mo ha o ya from odian kan kwa me abo a achenkwa na number chonse from sen e ba so me de mercy sister jiwani nkwanta me patron mo mbacho Ghana fo tio me patron ya papa na wa pa no wa hu blast ya basa na ni mnwai me patron me no Hebron na jiwani nkwanta no wa fa he me patron wo ufi abenase a achima abenase me patron na se kwadwo opon kruma area ho na we me patron afi ko asem me patron me papa me ko Bible na hunu na so enam nyame asem so emma me bisare a me de ko nyame efa no so eye amen oja fire na waka ye amen amen that's it adansu krumu ni di burden sankana don ko ni pa boni na mde na betra kan kan mani magwate kan na mani magwate se poto nyame adwuma no ya yare yie brako ya bai even my general manager and my adwuma efo me papa kwa mankrata mbakrom ha enipo oni mi se mbakrom ha me ne me yire ye me nupa ne yabo epo hodwo ene ye ba adwuma ni bia no oni mi se me ene odi anka me ba madwumam ewa aboabo ene ankase be kanyame asem so radio yi so na wonyame na afa na kwa no hwe adanse a efuru afa mu amuni line no ma wonse mo munim na efre me pese ma munim la no so mo frɛ bi enti na ma beti ma frɛ 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910 0554 820 910 ebre wiye bre unya difo se kanyamsam kyerem na utie nyame asem na ena de miracle no ebeba. Hello, one am last so me mo ha mo akwa baba hinkan 93.3 FM so. Yo, me go so me na. Hey, taxi driver. Okanshi, aye dasi. Akwa bibia bokọ de. Adumo papa na so e. Yesu ahu ye mo bokọ. Eda fan don ko ni abeche nyame asem asem na woka. Me de sign papa community me from be sata kwasole. Ada won kwasole. There are me kwasa sorry me titi mo ana be mi hu be dia me fa ti sare papa ntina ko. Oh, amen. 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 Utie nyame asem ne pa on. Ye kafra DJ Hansen Nelson ena ayi wa free so no on pe wasem aso na wo be ko na ya 055 0554 820 910 ena 0201 944 Sisi amo networks ni den papa hapa MTN na Vodafone. Hello me mwa. Hello. Orisha ba mwa ha o. Yeja. Openi na first na ga safrin. Kofi bin ni abo. Mi am Kofi bin bibi a hye ye de. Bia boko. You eda don kwa preach church ye ti o. Oh, ye po ya de pa say wie o ma yamin. O nyame mu. Edona fa. So ye da wase papa pa Kofi bin. Mami nka messages kakra line ba na ma pick mo. Good afternoon, I'm watching you live from Ashama Runabout. My greetings to Winifred Esa
of RC Primary School. Osi King Romeo is my name. Good afternoon, that Bozigi man. I'm watching live from Kintampo in the Bono East region. DJ Holy, Osuwadi, you are doing a great work. My name is DJ Holy from Achimbunso. Live from Prisia, my name is Boateng Eric. Opoku Boateng, Osi watching you live from where? Afari Community. The Rosina Mensa is also watching us live. Good afternoon. I'm watching you live from Ashama. You have brought it already. And no ode aba ebiem. Na se ene ba ye ba hey. Onyankopon atre yeshim. Onyankopon atre yakwabem. Na sem no edu achiri. Good afternoon, D. I'm listening to you live from Nkoko. My name is Nana Adakwa. Samuel Adakum. Osu wodi o wodi. Ama radio no swaya he atabra metaba bibi ntina na mazade kwano emu da o se pro me manager ne blinke blinke o ya rough dey jan be ya show no paso ebe ehye papa pacho ma me fa be 2 course bi na me mpagya me mu me ne dadonko ye ne mu mpa pam ene dadonko wo be sha mbosa me ne wo be interview by telephone o Peace FM and between 5 to 6 p.m. Correct. Maybe you could do some dream. Me no be telephone interview. Me patch you. About wo na course work aswani prophecy on the Friday no. Need the say o man ye. Good. Na yetimi si ano kwan. Me patch. Chance Ghana man no e ya de hyeman. Correct. Hello me mwachi. Hey, me mwachi be de nantinko. Kafra why? 05948 and we WhatsApp. The WhatsApp la na me bomma mo no. Hey, I come from we high tech. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Yes, sir. Ade shaba bi aboko de. Yesu adome ho ye pa. Ye frem odi an kan kwa me ebo ampa chon se fro sen. Oh, ye frem original Kakeku. AKA Molukrum. Molukrum na ka se free Molukrum na. Yeah. Okay. Joining Kwanta AKA Molukrum. Okay. We ba cho eda don ko ti o. Oh, you don't want to pass and no more than some ablen doko. Now say you see tia. You see big so. Amen. Yes, amen. You are young baby papa. Ampa. Na unim say Yesu musika wo mu pa. Oh, yeah, what's some year? Me na daw. What's some year? Me ka me wa boabu kroma pa na bra me bren ho masa. Me tell story. Na me bro. All the service blog require where to be fine. Blog dey say makwata bricks pa ye dey na wateche answer en sakoya no. Inti Yesu na da don ko di ni wa den se be fa no no. Unua. Boy nyu obi amfa na anya example afa me ye example. Na de be di Yesu achi. Wo ba mi say tamite ma mi say tam. Pate yo. Me da swate. Ba za nyu oba papa wale no. Me ire ho fe ne hwen cha dro ben. Last call 0201 944485 0201 944485. Last call ne ba pe na chese me ne da donko ye mo be call Bernard Antwi Kakari or say good afternoon D. I'm watching you live from Kofi Krom Western North. Hey, na se Facebook gun dey atoya piti the whole Ghana. E be the free Parma Italy, na be the free Istanbul. Na Peace FM go be the free Afghanistan. Boss, may God bless you and your entire family. My name is Ekufu Isaac. Joseph Opon, also great work. Edadonko, why you adwuma ne papa. It will be so friendly, but men peke. Prince Odai, and you great work. Ono the Odibana Samuel, Adakum se Odi. Last call, my men peke on yasa bagasi mini pabonini. Memo how? Odisha by Frost and Akasa free. From Daniel Mikasa free Achim State University College, Abuabo. Achim State University College, Abuabonia Sanesian, so one amobo. Patra and prepare. Me pacho you. Ghana photo, Edadonko, Edinyamia Samaba, Diana Oka. Edadonko make Serena Miss Woman and what in Bruce War. Now want to me Vanya Edgeman Bruce. Nemo no minimuno. But I see the amount for Kafani one day. If I say me who not in a direction, then you free I'm in the Nakwakoso. Oh, okay. I sorry no, I will encan and some encan quantum pono so friends, so now quackra, we say police barrier bio. So who could say after police barrier no, soldier phobia so Air Forest Commission for so abebo barrier. A horn and a friend Hebron. Would all when it's town we suppose volunteer me ko Hebron. And I was a soldier for me, Obin Ponchero, bones a doma con bones me name. That be a honamenam, me quasa. Inti Bribia Baba Crano, you are welcome. Your best so Nancy about picking a sorrow your life every Sunday.
na mamwo odane ni potem so no motimatie Hebron no mo sa dance ayedi no sabe enyo obi na peska bia man enya no nyam bi ne yepe na Awurade na ye na dwuma amen that's it baako yeye abuabufo edi me stress yemboa ne yem promote ya university ne wa hase no na entumi enti krone no nyam because your university wa bad as my mummy ni na obunyim I am pa student level 100 and your marry me stress say betumi aboa na yetumi promote ne wa and also bebo uni problem mu said say nya technical hitches kakra tama your programs ne slow down your campus rhythm aye dey ba I know it be promote invest na nyame adom abe pay pom ha no into the monfa mpabo ntaye chi na nyoma nyina to tomu a mo bete enka life why amase be promote nkwase ade sa awro no there be enye no bi ne be ye de mamu ni mi say program se fa Ghana ni ye den nkoso ntina entrepreneurship program bebere koso oye morning show no mama nka message kakra na ja me so Shasha B osi good afternoon, I'm watching you live from Kintampo, keep it up. Johnson Kwaku City, please, we are not getting you again at Achem of one, so please do something for us. Why yepa chow mo ampa semu say you po ni bui you gusu ayesi ti yesi na ne yeko ye hyembo say na wotwe nku na wie ye de agya wajo no nyame akasa enough from say yepem so Bernard Entry Kakari also please so the greetings to my boss Willie Ashley on so cha Peace FM Willie Ashley obi di ba ku bi bai mpese me kan eda ma me kan nya hwe Collins Amwakwasi please tell Eda Donko he once gave me 200 cedis for free and I'm forever grateful to him. God bless him. That's what about Hebron. Not a lot of fast, huh? And I don't want to support and we'll go for you. Boss, may God bless you and your entire family. You're from Ekufu Isaac. Yada must say, Sir Eja, please, the greetings to my boss. Okay, and no makai osadi ba. Nyami inshallah. Ada ye ja ye ni etie fo hoi na yakoto adwuma so. Edian na odi ja ababoman ene wochiman. Ene baby bia ahenkan fam kuduru. Ayo ye de nyame ase papa na nyame asam mo che no ye wie no se e bompai. Nti mesese se odi kwa uma na me mompai kakra. Kwanda hokra. Yo my mom pa baby obia odum ina nyankopon ye da wase amen ye hyewe ni onyam Jesus me bom pai e de ye tiefo nyina ene achemma nyina hye wonsa amen erade obi biara otie fa wonsa kan sabre obi wa mane bi mu erade gye no ma wodwa wo yina di no enka nipa nyina na wonhira so nya kasema nipa nyina ye de ahenka fam so hye wonsa koso afa so ye wonsa nkyerane Yesu Kristo di no mu amen amen and the one can bluff no finish ayaza yeah me ndi odi anka kwa me yoboa me sorry so pe na me hu mmobo je me tata de me kodun kra me kotoa so no me ensa kopim no nsia e Peace FM 5 to 6 p.m. and Adonko is going to be on the telephone line with me as we try to shape the nation Ghana and do the right thing to please God for his protection upon the nation Ghana. If you are there twa me ne Adonko a program of Peace FM and was shan come say mo jahwego ni pakum basa TV so e dia konfo kire ne asofo atu nro de adwuma no omu hweye if you are da adeche memenda kwasi ada hwe de asi kurum ha enkwada mu nyanya mvia duasa akoku obi se ye de kwagis kaduru nyame ni pa ya nso mu ye na bibisi a nyame bebusa pa na ya hunu nso de ye kura mu se etwe Yesu Kristo Okay. Enu so hia pa. Ukwo Hebron a ye team of elders. Ye wo Eda Achia, ye wo Edo Fori, Eda Kennedy, Eda Kwesibuaten, Eda Professor Nachanga. Meet me modi ni nyina nwie. Eda Philip my man. Na ewie Eda Philip ene Eda Kwesibuaten ene bebo ye pepa Eda Donko Chidom. Aye no mo ababu krom ha. Eda flip de tem ne me tu a otu an metiam me tu alon so atiam na eda bai jase ma eda ofori Eda Philip ene Eda Kwasibu aten so kwan no mo so o ma ba henkan fami amafo se Eda Donko
ade ba ku ntia me pɛ da don kwasɛm ba ku nso nie hwɛ so ba Hebron da no ba hu dom edi papa we achi a obeta wanum madam fu bi free Holland enam de ne call Hebron one Tuesday eni pa gu aso adi omo ya da enam so omo ton nya ado a ko ba ne dey odimi hu bi da eni pa di papa we achi no you have no idea. Thank you. Prepare say you just go to the net and pick Hebron Prayer Camp Service keke. Thank you. Post to Facebook or yambe show. As we pray who's what the bodyguards and I'm da. So you on the green and I'm not in the head. Any pay you on fat bodyguards. Na me busa eda flip ni edo eda kwasi boatin say. Wom no me bodyguards wom ye hu ana say. Eda flip ya mo akwa babium. Yeah no. En patron mo ben mic na mam kakra. Mu na moni eda don konam eda don konam na suni ne ban etesɛn mo na mo ben ne pa yo ye da se ene etiefo so ye chiechia mu nyina amen yo eda don kode ye ne nam ya che na se ne wu huni saa no tia no na asɛm a obeka ne nyame asɛm a ode be ma ne nkyerɛkyerɛ no enua na edi na chi no so say na o ka say bodyguard dabi na nyame ka ho a ne nipa nyame di wachi a anti amusro say papa yi dabi say bibi ba ye no na tie mu no so ne wo wiase di say nya Yesu ti mu a di ambiem na gwa bo akura me say prosi ni na garden wo fie me kwa fe na me fifa back kakra o to pe bambo kakra wo ugwa da don go fie a prosi ni ho bodyguard ni ho empa bo na ho wow okay ada wo so abai edien e na wo ka kire ye tiefo e wa henkan 93.3 FM so e wo eda flip you remember eda bo attention me ka kire etiefo nyina ne say wom nkoso ntie ahenkan FM na nhyira wo ha amen ye die wo ha amen ubi bia so apesa wo ton na nipa tie na nipa betobi no fabra ha amen uba ha nhyira kura wo ha no no ma no wom beto saa bo modin say obi a wutie bia ode na dwuma da rubo nyina beba ahenkan FM na ahenkan FM de utia na wa ye nhira nko a amen na mpacho wo da dwon say ba ye base ye ba radio so a obi a waba Hebron da na great miracle ti say obi a wawoma apaso etasi a doctor for no operation janwoma bebi amanfo yem da bia awon kura wantimi anwo entafo no wantimi anwo ba obebo mpa o Hebron amutimi wo apaso na onim say ye ba hey obi be Freddy sa dance no David na me nim kura da say obi kura nim ya owa enti emra ofre say eda donko eda Philip oja say ayame wanwa afenu atawanum awatamenum say na we no kan no so amama kan no amama hu sister no obedi sa dance no ama ye nyina ye hu enti o kan no ayame wanwa pa me bank ya me de me hu bebo Hebron nyame adom awurade da so kura me a woje me tata na me se awurade so de me bedu akiri enya de me mesa ma chida ti se obi tie ahenkan FM na opeso ka bibi che ne fa Hebron ho no so to na mo basa asase ne so a asem na be ka che no yo ne me ka che ne se obi wo ho a sesei penifo bu be se nkramofu ados mama ye hu kramo papa ti obi wa wachia bre Hebron yes kasem udu nya o transport a udu be du ho nko ade a Bible say what the makwa nti monso fa makwa nti ehia na no ode beba that's right Bible say wotem fo mpa be mu ode no eye ndwuma bebre nti omra ye mmompa ye obi ho a odi nyame ahira no but no ma suso no mu no konson no atwetwere no nti na ebi bupo obi wo a oye nhira but no ma atwa no ho ahia no obekese saa da bi ubo mpa ye nyame be yiyi ni nyina god wapie amen enti ubo hu se bode bi wo ho a hye bush yes mfufum na hye ho but ukodo do bode no ho never ma fa no ho a na udu do no ho a be hu se ne ma ni nyina atumi apie saa na nipa tene no
wo hye bibim na sa kan wa hye mu a untumi mpie but wo bom paye Bible say twase nipa bom paye omre ho ti se bom paye a no ma atinsense ho nyina be free amen ye fanyame asma bo se ye fifi from ne ya ye nhira poto amen nti Hebron de e bie kwa de bia so ye bom paye and ko Monday to Friday the bia na empa boda ka say ye Tuesday nti me ba Abraham me ne achima bobu be nipa miensa bom punipuna mti san kam kwaduro so ankama cheme kam kwaduro so ankama cheme say me kompa bo musu mu jira mpa bo mu abi amu nyina fi komu people ti me ba kroma no mu humi a amu mfra me odi ankan amu mfra me oja manje so fire yes wonderful yo ada kwasi buate ada ma nso akwaba ya ja odi na pombo ko de nyame adom de bia na me ka che me wife say wo radio voice pa zenga we radio adwuma nka voice de ka say radio so no wo bi papa ada ba cho wo fi kro ben so Pato me free asante atuma gogo. Na se makonta no sa mere ya asanteni. Enokura pa. Mama me oba papa. Me nti mo makonta no. Mo. Eda ene ya ba hinkan 93.3 FM. Efi se sebe esan be san yen ma ye po yi to for me. Ene ni dedi ka ma ba ha. Mo so ma be boy chidom edi nyame sema be chichi awre. Abe kanyame asem so radio so. Etiefo a etie no asembe na o ka kirom efa sema ye papa ida donko ene ye che hu. Dedi ka nyaminsira odi nyaminsira opa amen na nyaminsira tiefo so wotie nyina amen na edadonko preach na sema nyamsema okan no edadonko enipa bi a no kwasem se oka no kore oka de bible no ka pepepe ama yenso yede ho bol no yesua no kore kakakra amen dedi ka nyaminsira ne pa amen enti de meka ne se obi bia wati edadonko na wie no wa yenshira amen nshira wa ye ne se wofa semwe na odi so obesakra wadwen afa Yesu Kristo a ene de wuye no wasore ayi wura no kraje nkwa se unye yimpa obeyeyi amen se de wotibe nyame be sesan amen yedi be de don kwa chi na enye nipa bia o de ahia na enye yi esu nyame na me don kwa so a menne ya ye nipa amen o kasa aka bibi se yedi de don kwa chi a ya na ye bodyguard sana woni ye nante se ye nua pani ene ye bibia woni ye din komo de dibom ye bibia de don kwa no o ma ne ho nyehu se nyame a o de ho ato no so no o so sena de nyina yes sir ti nyame na ne bambofo nipa mon ho ban amen ti obi a wotie anka radio bia no na watie da donko ne no omomodin ase won fa Yesu Kristo nye ne kraje nkwa on sase na dwe no fa Yesu yi ne nyame behira no amen na uba ya henka FM sign na hatie ebia na obi anya kwa hwe Facebook se migiri se first time audio studio hani e ba twa nti di adanse kakra adanse die ahenka de enemi wura he no kwasem se me ho adwire me amen na babo me yete se asase yaketu a obi ye bekese pa Yesu dim we de me baye esopa amen na je se otin se the peace of the whole world no ahenka de mo de mo kokura amen dumun ya me yira mo papa eda don kode na no aka de abam wie that's right o hwa bo abukure no mesere se ene achimman ne gana man nyina no munti ahenka radio amen number ko so aye nshira amen ya me be shira mo pa sense odi ankasa ye Kristo ni mapa amen o ye Kristo ni o san bompa ye Hebron eti na djuma ni nyina ye wuja eti utie ha no ma nshira nko a amen na ni programs nyina so no obo ho paye ama etumpon nti ye be stress mmodian na ye ntie ahenkan na wade tondie bia so na de fa hanso a oja ni ntie na be content Yesu na me eshira amen Eda kwasi buaten eye sofo eye elder ewo Hebron prayer camp Eda Philip Kwaku aye enso eye elder ewo Hebron prayer camp ye dey friend the great commandant ena opani anyame nam ne so ede Hebron so bebo aze ewo Ghana ha eye elder Frank Donko me papa no madam fo no me wofa no me ferifo no me futufo no mi bibia no kire so pass na ekodu adanim say pe obuana ti say tei na case cruise also di finish ana eda kwasi batenka ni hunyahu eda don ko beka sema tra beka so di agro udi di agro asemato wo nwura wo nyo hwe odi nyame sem ene aboju sem ebeka kire na mu ade mpana sem ba ko panso say obeyi waten obeka cho say boni awudi nti mpabo no ubogu sakra wadwen na nyame nhyiraw obeka chu pray oyiri wo ho oyiri ni wo obeka ma ayati and then I tobo
da wa se ya nshira ada ya mishira mo papa da se ba Yesu Kristo ejiwa ya reni wa yo Abosiki man enenya emeni woti akabate di ejiwa ya reni wa ya Yesu Kristo na munyina se me ofa Kofi me ofa Gary Nyanya me ofa Kwadwo Wusu me ba Paul wo me Kwadwo Apew mabusuafo aboaboman aboabumpanfo asem kese eto madwuma yi omu bi frefre me Oluman na nanum nkramofo committee members honorable MP for Achimeda honorable MP for Achiase adishia mu pom hwana nanum atrankonwa mpanfo frefre me se kwame mu abamu muja na so nyaminti beye nyaminti enya ye wie ena me amitwetwo mutwo me yira odamachie awon fedua na hwen te se dro ben henna onso mpai bo ene wabotre ana kwankwansafo okromo nyina so medamase kwankwansafo abo kromo nyina mungwaswa muni kwankwansa de wom ni de nyina mungwaswa anka ani nyina ebetwa ebribia ne mre bibia wa ne mre apamisafo okromo nyina so memammo yo nyina mo ha ma mi po ibu na mu bo se abu mayade mwanga sa mu bebu timusu bu a misu mebo se hey omuso mebu menono ogro me ho enya me pe ana me de adu bebia madui adum ne ahumobro wura ena ye misa enje fa me nana tamia hu o tamia ubehu Madu ebushemu a ehia se Eradija yeduma Mirimasi me kwada kakra o mu di V8 ba be fa me obi tumi ka se ebushia de woni party ni sika minyan part was how mabre me kwada kakra o mu di V8 ba be fa me awe ba so me ni me re ba me wera za me kwada